Potpisom sporazuma omogućeno je da se sruše objekti u pogonu ŽGP-a ovdje u Briješću i da se na mjesto njih izgradi kružni tok i tako ostvari spoj lota 2C sa ulicom Safeta Zajke. Time su nastale pretpostavke da izvođač počne gradnju zadnje dionice lota 2C. Do zastoja u eksproprijaciju prošle godine došla jer objekti ŽGP-a nisu bili uknjiženi. To je vrlo važna saobraćajnica za grad Sarajevo, ali za općinu Novi Grad, jer ona pored priključenja na koridor 5C predstavlja u stvari drugu ili treću vezu između dva dijela općine koji su podijeljeni željezničkom prugom. Izvođač radova do sada je uspio izgraditi dionicu od kružnog toka u Briješću do pruge, kao i objekt pergole koji premošćuje prugu. Nakon rješenja problema isplate naknade za eksproprijaciju, u roku od nekih 7 dana, kažu, treba da krenu radovi i na zadnjoj dionici. Na taj način bi onda izvođač Euroasfalt i partner naš ŽGP mogli ući, da kaže, na čitavom dijelu dionice lota 2C. Dakle, i kružni tok i ovaj dio trase. Očekivati je da bi do kraja septembra na taj način mogli završiti sve radove i nadamo se da bi tada mogli i pustiti faktički i u funkciju, eksploataciju posljednji dio Sarajevske obilaznice lota 2C. Izgradnjom lota 2C dobit će se treća saobraćajna veza centralnog dijela općine Novi Grad sa naseljima Briješće, Vuljakov i Vuča Potok. Time će se značajno rasteretiti 6. i 12. transverzala, ističu iz općine. Sada samo na lotu 2C ćemo imati još po dvije, dakle uduplava se kapacitet i ovog unutar gradskog saobraćaja jer će se moći Safeta Zajke preko kružnog Briješću ići prema Stupskoj petlji i obratno. To je za nas veoma značajno i očekujemo da već u mjesecu oktobru radovi budu završeni i cesta puštena u funkciju. Stavljanjem u funkciju lota 2C za očekivati je da se ukinu gužve, posebno u jutarnjim popodnevnim špicama na raskrsnici prema nadvožnjaku kod hidrogradnje iz pravca Boljakovog potoka i Rajlovca, naglašava iz općine.